Menta kasngi ka khat khandai terik no pra arjar apu ar. Kiri orang ba na kasnong mukro. Kem yo ya kendu yu menteri rang ba kejelau Konrad K Sangma Sekretariat namar ba usngau shitom. Nakaliang General Secretary ka sengki SU usama Donald V Thaba ulang ba namar bom yo ya kendu menta kasngi ken sawan biang ban pensngau halor ka jingwan tur biang ka Assam ban shnai ka Forest Beat Office ka Assam hamukro. Haga ba ki pajba ki lasong si ir menta. Ulang ba ka Assam kelawan raru di ki pulet ki sipai ban pahra hak te jaka. Parsno mukro kat ujung don lang yang bisiru ma arbor lang sanap ila ewan mentak sengi wen Dr. Henry Lamin berpendu ya di Chief Minister juga jelah di jadi banyak pendu beli arsteng temang yuk kuborno ba ladan apa dengan jeng stom ini kami olah su banyak pendu di kami ni nak kali ujung ini sawal banyak pendu yang ini ada ilah saya nak lanjut. Di kejingwan kendu hi kalong ba apa dengan kejingja pelajar ke arfar terik jung naibing tahu senam bang ba sanggut di parado parsnam jungi gila kelonyap di kuli jeng kulit asam bat kejingwat di benia kejing selok jungi bat di pajba jeng snong stu milap ba dautan rai kedai ketu office jeng forest department jeng sokar asam kepala yang omde bakayang hajaka jeng asam omde bakayang tang hajaka jeng Meghalaya ru ande ka balayang bai hapo ku usam jeng snong bukro bab kidi gini giju gi bri gi bengju kubor na kapor support di balada ki pardo prasnam jungi di ki thanjti ande ki lech ki lengkha ande ki lech tho ding de ki liwat kini gino ki marbam ki marrap ki yei ki dishabat ki disha dawa pisa balada ki msiu ki pisa kimyo bali phashi ki shakem milam nong ken haring ta extortion bat kum bekerja tu kesniru apa di pajba di jungi pardo persna jungi bilek men tho dieng saklau halak jong ka klau jong snong Henry jong Assam badai ki Assam ki forest official jong Assam ki kam me ka klau bat di dawa pisan lagi sepoi go pajba umlah su ka syak su sngap si sngap hab benyami pajba sepelong iki de ben sendrem kuli pathar klam da kheng ki teman ni bi la sini. Ya pedeng hadin ko to kejingja ki pai pak ila bitar bagi lampen prano yang tang big office jongka forest department jong Assam ndrei lada pilik yang semukro mentap di penban ba akaju tu jaka ya kini ke big office patei la kampen bah susu la maramot bah bat adan hang tu di kulit Assam adan di sipai adan di forest official bat gila berking lapan klan bah ibor pahara joki bat kumba ni sutu i bali ba ni bersyak hai kata ke office kalong ba apa mukro ani hang no snong kasir bini ba si jaka di biri di sina di te di bisa di song bisa mati kha de ya ban lek ya ban ya leng ba teng teng ka klau ni grab ni ya di hapedeng jom kita ki jakasa di biri bat hapedeng bat haji ka ban lek po biling kha sepo di klau sepo di ba idon di kulit Assam kata ke office kebolong bala da kini ki pendik la da ki pajba ki menut su benlech ki lengkha kamut ki la duja ki mi obam su ki la du garap geriang te ke jingni yang juga ni ke pit office kalong da ke ba lada mla ban weng ya ka kamut ki jingja ni ba kam sur ke su mani baja ka to ka arpar tere ki la banja te kembang itip i menta ba ka sarkar Meghalaya ba sarkar Assam ki dan apa dengan jing pendik put kadon ru ke jing ya keren banong ba ni hapan ya dan ka tak understanding ke jingis tu. Tiban sedang ningkong bahkan wan kata ka jingis tu jimut apa dengan jago Meghalaya ka Assam linik mengilap nong berwan ra ya kata ke jingis sungsuk kapok kaput kumpala kular dak sarkar Assam sarkar Meghalaya ke beningkong hi setiap ke beningkong ke senjang ke beningkong kedai ba ke sarkar Meghalaya ka pentu ya ka sarkar Assam beri ben weng no mardor ya tu ka bid office kenang balai lagi ki kenang ba ki noksong senong jong than mukro kinyo panik ke jing sup ke jing singan shala ki lengkha shala ki jakarap jakaria kat kum ke jik jungi hi kila ada file ka we ka file rapor nartiang dengan tharai ba nakaliang ka government of Meghalaya kadi ban sim action mardor di kulit namar ba nyo jing te bawa tu bid officer jong ka Assam government group usaha di menu besiat iu ngam tharai bagi beri jungi siat nomor beri jungi yang tu mendan badan pistol mendan badan mendan ni yeru yo lesi dia siat di bakla siat di para matir ngintip
Thì cái bangi ni don kam kalong ba ka government ban like gini jinja ka government Meghalaya ngalor ban beng ya katu ka bid office jong ka Assam Forest Department ka deiru ban kam long agresif ban kam dawat ting ban pensitom meki ni bagi lawan ban form kita ki special investigation team ban CBI ni hadu mentaru ni klam padi idak ni klam padi isin kendiat ru kumnu kata progress ka jingalti tegadon kam ni sarkar ban employ tamat sekolah tin ndre ban push aggressively klang ba i long stu pinyo kata ka song don hey ru hot ka jingkwa te baro i bengi kran halang pi ni kran blok 1 blok 2 ni kwa bet apo ke area ka balong be hakaput jong ka Assam namar lengi pet ka Assam ni tenten ka government ka aida ko ngimla ban pu ka upu sabtu nomor ba kalade ka disputed area neriman kasi ka Assam kawan ban kontur put bet laling ipet apo ketika than stage than jatalong shobon pui blok 2 ka kumasa buda yung ada disputed area dari beli ka Assam ada kawan seng upu sabtu dengan ni ayu ban iseng apo kut apo border jang ka snong mukro tela da kadan aparatu kadan heiru bu aparatu bu mukro ru ban ngilap ru apo ngilit ka seng ru agi ni dia sengi ba kadon kata ka jingduna di bor pulet kumbekila itu yang ba arpuar gidi banyak patrolling sini stay kan nyungut pada kisong atau snong ngipek di pulet Assam di kambu jusu di pulet kijungi bagi pulet kijungi dunah di babun rukom di kali bagi kijung rekam pembe police department tinggi kerpat ba ikentu jaga sarkar ba kali pen klan bhai di bor pulet buat tang man subuh di pulet ang tur mar teng di jupoi di kap di ba ka di pulet jaga jelang kali lagi cung ba dengan kili beli kili ye bagi 4 yo kata ka hukum na jerong kamu tu siap ko pro kulit Meghalaya kim shimla le gitu hati baik ba benda kali yang bagi imlah balik hukum na jerong maka government of Meghalaya lembaga police department kadi ban ai authority in charge angku bagi di ban la ban shim kunu ka senjam taka boy ka cap ban kata ya ka security ka jing song singan jong pordo masnam